Muraboneza abakunzi ba Pacific Sport Official, murakaza neza kuri gahunda yacu makuru mashya ya siporo hirya no hino ku isi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kandi subscribe kandi nakazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi agezweho. Uyu munsi turahera ku makuru ari kuvuga cyane ku isi yose. Igikombe cy'isi cya 2026 kigeze mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Ikinyamakuru Reuters, Sky Sport ibindi binyamakuru bikomeje bibivugaho cyane bivuga ku marushanwa ahageze aharyoshye cyane, kuko hasigaye amakipe ane akomeye ari Bufaransa, Espagne n'Ubwongereza na Argentine. Ku ruhande rw'Ubufaransa, impuguke nyinshi zemeza ko ikipe ikomeje kwitwara neza haba mu bwugarizi no mu busatirizi, uko umukino wayo na Espagne wegereza. Benshi bemeza ko uzaba umwe mu mikino ikomeye muri iri rushanwa. Leta zivuga ko Ubufaransa bushaka kwihimura ku mateka yabwo no kongera kugera ku mukino wa nyuma. Muri Espagne naho ibyishimo ni byose. Abafana bo muri Madrid bakoze ibirori bikomeye nyuma yuko ikipe yabo ibonye itike ya kimwe cya kabiri. Ikinyamakuru Leta kivuga ko ikizere cyo kongera gutwara igikombe cy'isi kiri hejuru cyane muri iki gihugu. Reka twambukiranye ku mukino uteganijwe cyane hagati y'Ubwongereza na Argentine. Nyuma yo kukuramo Norvège, Ubwongereza bwongeye kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Gusa baracyafite akazi gakomeye kuko bugomba guhura na Argentine ifite ubunararibonye n'abakinnyi bafite ubuhanga buhambaye. Leta zivuga ko uyu ari umwe mu mikino uzakurura amaso y'abafana benshi ku isi. Hari indi nkuru ikomeje guteza impaka. Nyuma y'umukino wa Argentine n'Ubusuwisi havutse impaka zikomeye ku cyemezo cya VAR cyatumye umukinnyi w'Ubusuwisi ahabwa ikarita itukura. Abatoza n'abasesenguzi benshi bavuga ko iri koranabuhanga rikwiye gukomeza kunozwa kugira ngo ryirinde amakosa ashobora guhindura amateka y'imikino. Perezida wa FIFA Gianni Infantino nawe ari mu bavuga rikijyana muri iyi si. Leta yatangaje ko nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026 hazaganirwa ku cyemezo cyo kongera umubare w'ibihugu bizitabira igikombe cy'isi cya 2030 nubwo nta mwanzuro urafatwa. Mu yindi mikino, umukinnyi wa tennis Yannick Sinner yongeye kwerekana ko ari umwe mu bakinnyi beza ku isi nyuma yo kwegukana Wimbledon. Intsinzi ye yakomeje kuvugisha abakunzi ba tennis ku migabane yose. Abakunzi ba Pacific Sport Official, n'aya makuru twari tubateguriye uyu munsi. Niki mutekereza mu mikino ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi? Ni iyihe kipe mubona ishobora kuzegukana igikombe hagati y'Ubufaransa, Espagne, Ubwongereza na Argentine? Andika igitekerezo cyawe hasi mu bitekerezo. Niba wishimiye amakuru kanda like, sangiza iyi video inshuti zawe, kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kujya ubona amakuru mashya kandi yizewe ya siporo kuri Pacific Sport Official. Murakoze cyane, tuzongera tubonane mu yandi makuru. Imana ibarinde.